bile çok dikkat et. Oy bu lan. Horon cimelo ya oy pardon. La oy lan kelen tek lo tek hal ko. Le toke ke tong le ko dama jaya. Masih ada sokun batai ini loh dari ada garina potong semua. Masih kecari ya berjalan nanti buku. Oh cetenge dari kecok dari ini kenge cebek teko. Omalo kiri udah karang oman bila makin kare kita harus sudah makan kiri lo ceri ubah jalo kiri bagai ini lo misalnya kita ceri kepe betul kepe rumah ceri ceri lalu masih laso oman kita tidak ada piso kita kami dari kuala हमने दाने से यहाँ भी 27 लोगों का लॉकडाउन के नाम के 6 अवार्ड बोलेगा कौन है काबिल है उन्होंने भी तेरा ससुर tenangat aki ik kena bahere ani dok beler kep tadui gitu kep tadui ani ke tiwi aban lok pergi dah tu lasi gitu lalu pendang bang jok pergi di Sumatera pergi jok kita blok on kelang suami ni dan ye no kau sutum tanang cetan lo nak sini macam mana indirect pelas nah tumpi sutum pon baksi paklu thegi nah dokter paklu nak terang ni ongo sutum ban ma thai lo na kau sutum ma utang semua deh school sudah kau tonton dulu dokter ki dewan dokter Piso tu pun mau berapa lo harus tu lo asyik semua. Piso tu dokter ada kali tu harus tu monek lo tonton. Dokter ni bilang tonton. Ada tu tonton tiket lo tu tak paru tonton dulu. Harus mobile lo dulu. Ada harus tu malu bolak piso tu nak buku. Dokter mah. Masih labang ke itu nampu kali puluh ni berapa tapi lah mopen ni tahu kalau mopen kalau tu nanti hari misi apa dulu lah mopen kalau tu kalau mopen kalau hari pijak si apa dulu tapi kalau ni pik nanti mana ni jual dulu si halaman mopen kalau naik baik sok boleh lo boleh congong jelas dari itu bisi kami program ko bang jadi pahingan tali kalau pernah Hindu itu jadi agar pernah Hindu nari congong kok lah Hindu lalu jadi kaya masih pangar congong paling tinggi bukan deh labak dulu dan bang dupi itu kan jadi itu ke juta lamet lamco ini pacani bude hari sampai sebelah itu noda kali sampai sebelah itu jobon ada tu kita orang itu lah dukan sedikit no oh tu pianam lah tu dek jutang kirim matulu jutang kirim matulu kepacan tu makai koi pina mata anda tu jutang kirim kan jutang ke pacar